wa gatandatu mwiza cyane rero kuri mwe mwese muha muri kumwe natwe hano kabisa kandi mwikurikirana amakuru y'imikino bagiye azamuka akaba dutangirira hano mu Rwanda ikipe ya PFC rero tubibwira ngo Festation n'abakinnyi n'abatoza na staff yose kabisa ndetse n'abafana bayo twagati Festation rero ku gikombe cya championnat bamaze gutwara nubwo iki gikombe abafana kuranga ikipe y'abafana y'ikipe ya PFC kabisa babaye yuko ikipe yabo itwaye igikombe badakubisa amakipe ngo yarangize abandi nabo batayemera bavuga ati rwose igikombe cyo minsi 23 c'est quoi iki gikombe kizateza polemique imyaka myinshi cyane rwose kimeze na bya bikombe bitwarwa abantu bagasigara babivuga amagambo bavuga ati ikintu tukemera kinago mwe mwagitwaye ntago cyari cyujuje jurune so nakundi kabisa ariko nk'abasportif muri rusange twese twababajwe no kubona ikipe ya Heroes ndetse na Gicumbi zimanuka mu cyiciro cya kabiri. Imikino ituzuye bakinye imikino habura imikino 7 yose ni myinshi cyane kumanura ikipe ariko ntakundi twese kabisa abasportif tugomba kwakira buri kimwe cyose na Jean Michel Rasa arihanganye c'est quoi mu gihugu cya Espagne Mundo Deportivo kuri uyu munsi wa gatandatu rero bakaba banditse rwose inkuru titre nziza cyane urayibona hanga rwose Quique Setién mutoza w'ikipe ya Barcelona bakaba rero bavuga ati yavuze ngo be mine yavugaga ibiki na entretien ndende cyane yagiranye n'iki gitangazamakuru BN Sports akaba rero aganira n'umunyamakuru witwa Ashraf Ben Ayad bakaba baganira story nyinshi cyane mutoza w'ikipe ya Barcelona baganira kuri Neymar ati no mukinnyi rwose nakifuza gutoza aganira kuri Neymar hanyuma byaje no kungwamo na Sports nkuko mubibona hanga rwose bavuga ati rwose nakifuza kuzatoza Neymar ni byinshi cyane yagiye atangaza kuri Neymar mutoza kandi kwikesha mu kinyamakuru Mundo Deportivo gikomeza cyane kibyandika inkuru yagiranye na BN Sport avuga ko kuri Mirem Pjanic yavuze ati umukinnyi w'agatangaza n'umukinnyi mwiza cyane ati n'umukinnyi buri kipe yose yakifuza kandi buri mukinnyi wese mwiza nabo bayifuza gukina mu ikipe ya Barcelona. Hanyuma bambaje kubijyanye na Ivan Rakitic na kazoza ke yavuze ati n'umukinnyi mwiza cyane ati n'umukinnyi dukeneye ati rwose kandi ngiye rwose ndacyamufite ku mutima ati nubwo biba bitoroshye kubona 11 babanza mu ikipe ya Barcelona kuko abakinnyi bose 11 bari beza. Bose nko kimona rero ikinyamakuru Mundo Deportivo kikaba kandi cyanakomeje kigaruka no kuri uyu mugabo wamaze gusezera muri mugoroba nibwo rwose kuri San Mamés yafashe umwanya arasezera press conference nayo irateganyijwe uyu munsi akari umusore rero Artiza Diruz wamaze gusezera ku myaka 39 no kubera ikibazo cy'amayunguyungu mu docteur yamubwiye ati rwose ntoki fite kakime ko kujya mu kibuga akaba rero yasezeye rwose urabibona hangaha. Ikinyamakuru kandi Sport kikaba kigaruka ku ikipe ya Inter ivuga ko rwose iri gushakisha Samuel Umtiti ariko ikamushaka nk'intizanyo. Ikinyamakuru Masa nacyo urabona rwose kuri uyu wa gatandatu cyajyanye ikiganiro na Vinicius Junior baganira byinshi cyane rero urabona ko titre yakivuga ati rwose ati tugomba gutwara ligue kubw'abafana tugomba gutwara ligue kubw'impamvu z'abafana tugomba kubaha iki gikombe. Hanyuma bamajije kuri Champions League bafite second leg na Manchester City yavuze ati ni byiza cyane birashimishije kubona tuzajya gukina match hanze y'igihugu cyacu kandi muri ibi bihe by'ama corona biri kugenda bizamuka. Aravuga ati rwose ni indi ntambwe nshyashya zabitewe ni intambwe nziza zabitewe. Umusore kandi nakomeza avuga ati Real Madrid twege turi Real Madrid rwose twakubita buri muntu wese ati ikipe ya Manchester City icyo twifuza twebwe nk'abakinnyi nuko abafana bacu batazatublaminga yuko tutatanze ibyo dufite tuzajya hariya dutanga ibyo dufite ubwo rezita zizaba zitubwira ibindi. Ikimakuru AS kikaba kivuga ati ahangaha nta yindi blague ni umugabo umwe kiravuga iki rero kikakivuga kuri Eden Hazard ndetse na Vinicius avuga ati Vinicius yari yitwaye neza cyane mu gihe Hazard yari yaravunitse ariko Hagasari nyuma yo kugaruka ati umwe muri bo ni ugomba kubanzamo Vinicius akabanzamo cyangwa Hazard akabanzamo ndakaza musimbura. Akaba rero bavuga ati Zidane rwose kuva yabona abakinnyi babiri muri squad nta na rimwe arabanzamo mu kibuga bose ari icyarimwe mu kibuga bakavuga ko banaheruka kuba barimo mu kibuga nabwo icyo gihe baje umwe yaje masimbuye hari ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 11 y'umwaka 2019 nibwo haheruka kwinjiramo Vinicius ndetse na Eden Hazard bari kumwe mu kibuga. Akavuga ati rero reka turebe ibyaba bagabo uburyo ibintu bizagenda ariko umwe muri bo agomba kujya bench. Ikinyamakuru La Gazzetta dello Sport cyo mu gihugu cy'Ubutaliyani rero cyo ku mpapuro ziroze muri iki gitondo kikaba kivuga ko rwose Mauro Icardi ngasunikiye Cavani muri Inter. Ibi rero ni nyuma y'ibiganiro byinshi cyane rwose iri kugenda bizamuka hagati ya Cavani n'ikipe Inter domira ku buryo ashobora kuba Edson Cavani ari buve muri Paris Saint-Germain n'undi yamaze no kwivamo agomba kurangiza amasezerano agahita agenda akaba ari bijye mu ikipe ya Inter rero buri bunaviremo ingaruka nziza zo ko ikipe ya Paris Saint-Germain bite yibonera uyu musore Mauro Icardi.
urabona kandi ikinyamakuru ya Gazeta dello Sport cyo kuri wa gatandatu rero kirerekana Gonzalo Higuain yuko nyuma yuko ageze mu gihugu cy'Ubutaliyani yatangarije imwe televiziyo mu gihugu cy'Ubutaliyani yuko yifuza kuzasoreza umupira we ndetse club ye ya nyuma igomba kuba River Plate. Akaba rero uyu musore w'umunyargentine akaba yifuza kuzataha iwabo muri River Plate. Amasezerano yararangirana n'ikipe ya Juventus muri samitaha. Akaba rero bikunze ikipe ya River Plate ndetse na Gonzalo Higuain na Juve bakumvikana yahita nigendera muri isama. Reka tubiri hanga amaso ikinyamakuru Tutto Sport cyo kuri wa gatandatu rwose kikirigise gisetsa abantu rwose cyandika inkuru titire ngo Miliki ahubwo Haaland ngo reka tukwereke plan. Gonzalo Higuain agomba kugenda muri samitaha 2021. Ati samitaha niho tugomba guhita tuzana Haaland mu ikipe ya Juventus. Ati plan iteye itya, Juve arekura Gonzalo Higuain, Haaland mwaka utaha 2021 afite clause ya $75 tuhita tumuzana. Ati tumwumvisha ko agiye gukina na Cristiano na Dybala. Cristiano azabasigaje umwaka umwe ngo 2022 contrat irangira ahita yigendera. Ati tuzahita tumubwira ko 2022 nibwo Mbappe azarangiza amasezerano mu ikipe ya Paris Saint-Germain, hanyuma duhite tuzana na Mbappe akinane Dybala, Brot Haaland ndetse na Kylian bwana. Atiyo ibinyamakuru yabishimishije cyane kabisa, babishyushye abafana mu mutwe. Ikinyamakuru Abona cyo mu gihugu cya Portugal kikaba kitwereka ko ikipe ya Benfica rwose ishaka kwikura muri board ya ligue. Akaba kandi iki kinyamakuru rwose gikomeza kivuga ko president wa Benfica yifuza rwose kuyivamo kuko hari byinshi cyane muri iki gihe cya corona batashe kumvikana na ligue yabo, harimo nuko imikino imwe ya Benfica izagenda yitsinira kuri Stadio do Dragao kuko bagomba gukoresha amastade hafi 9 yonyine. Amakipe yose akayakoresha icyarimwe. Urumva rero hari imikino Benfica izaba igomba kujya hanze ikayikina kuri Stadio do Dragao. Ni byinshi cyane byagiye bizana mu by'amatiku menshi cyane kabisa mu gihugu cya Portugal. Ahangaha kandi ikinyamakuru Abora kikatwereka rwose fixtures zasohotse zo muri Primeira La Liga yahara mu gihugu cya Portugal rwose. Urabona ko bazakina ku itariki ya 3 ndetse ni ya 4 z'ukwezi kwa 6 bazaba bagarutse. Reka twerekeze mu gihugu cy'Ubufaransa, ikinyamakuru L'Equipe kiti Bundesliga 1. Akaba rero basobanura yuko abakinnyi b'Abafaransa batoya barimo kwerekeza amaso mu gihugu cy'Ubudage nyuma yuko abajene batoya cyane mu gihe cyashize binjiraga muri Premier League ariyo yabakururaga cyane, ariko ubu ngubu bakaba rero bari gukururwa cyane kabisa n'umufana uri mu Budage. Stade zihora zuzuye kuva mu gitondo kujya nimugoroba, bagakururwa kandi ni na visibility iri mu gihugu cy'Ubudage ndetse no ku expose abajene bakiri batoya. Bakaba rero babona ko muri Premier League icyo kintu cyashize rwose ntago ariho hantu ho kwirukira. Akaba rero kuri ngubu barahisemo kwigira mu gihugu cy'Ubudage. Urabona abajene b'Abafaransa benshi cyane bari mu gihugu cy'Ubudage muri Bundesliga. Hanyuma kandi bakaba iki kinyamakuru L'Equipe gikomezamo imbere kitwereka inkuru y'undi mukinnyi uri buve muri Ligue 1 akaba ashakishwa n'ikipe ya Borussia Dortmund, akaba ari umusore Thomas Meunier. Ikinyamakuru The Sun mu gihugu cy'Ubwongereza kikaba kivuga ko Pochettino ari tayari rwose kugaruka muri Premier League. Ikipe ya Newcastle amwifuza arabizi nawe. Hanyuma Daily Mail kandi ikaba yo yanagarutse kuri interview yagiranye na The Sun, nayo yengeramo rwose. Urabona ko yongeramo ko uyu mugabo Pochettino yamaze gutangaza ko umutoza Mourinho ari we mutoza agombaga kurangiza projet yari yaratangiye mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Urabona ko ari sawa cyane rwose. Hanyuma Watford byayishobeye rwose, umutoza Nigel Pearson akaba abakinnyi 6 rwose banze kuza mu myitozo. Sesho yanze kuvuga amazina yabo, ariko urumva ko harimo wa mukinnyi umwe Adrian Maria Parwaye, harimo n'abandi biyongereho rero badashaka kuza mu myitozo. Biri guteza ikibazo gikomeye cyane mu ikipe ya Watford. Same ikipe ya Manchester City ikaba rero iyi kipe nayo ifite impungenge z'abakinnyi, harimo Kevin De Bruyne. Kevin akaba rero afite umudamu utwite, nawe n'umwe mu bakinnyi afite impungenge yo kuva mu rugo akagenda asize umudamu we, wenda akaba yazaniye niyo corona. N'umugabo kabisa ubona ko hangayitse cyane. Hari Raheem Sterling ndetse na Kunagoro mwagiye bagaragaza impungenge zo kugaruka muri shampiyona muri iki gihe cya corona, ariko sinzi uburyo buri bugende. Manchester City nakererewe cyane gutangira imyitozo, ikaba iri butangire wa 6 nkuko bibona hangaha. Hanyuma Pep Guardiola nawe akaba agomba kugaruka bumvikana muri weekend. Rero yamaze no kugaruka mu gihugu cy'Ubwongereza, kagomba kugaruka nayo mu kibuga. Akaba rero butoza abasore be kabisa muri weekend, nabo baragaruka mu myitozo nyuma yuko Pep Guardiola napushije mama we. Hanyuma ikinyamakuru The Sun Pepe ashyize amaso rwose kuri Nelson Semedo. Ikinyamakuru Daily nacyo kikongera muri iyo nkuru rwose ko ahanze ijisho Nelson Semedo, umukonkeri ukomeye cyane wa Kyle Walker muri iyi seziza, wenda aramutse anaje mu ikipe ya Manchester City. Hanyuma reka tuve i Burayi twigarukire kabisa twicuncumukira twerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Reka tuanze twumva amakuru hamwe na Suleiman aratubwira iki.
Sinitwa Suleimani niyo nkuru papa utamu. Mu Burundi byari ibirori kuri stade Intwari aho hari hateguwe urukino rw'umuntu mbere yo gufasha abagize ibyago by'umwuzure hariya muri commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ni muri zone Gatumba. Biboneka ko Saido Ntibazonkiza na Yamini Selemani bari bateguye urukino ariko bo bakaba bafise imigwi ibiri, umwe yari kizigenza w'umugwi umwe undi akaba kizigenza wundi mugwi, mu gihe ku ruhande rw'abamenyereza umwe yari Kanyenkore Jean Gilbert Yaounde ku ruhande rwa Saido Ntibazonkiza ndetse na Vivier Bahati ku ruhande rwa Selemani Ndikumana. Umugwi wa Saido Ntibazonkiza warugizwe n'abakinyi Jonathan Nahimana, Patient Ndikuriyo, Ngengando Omari, Idiju Mapiri, Karekezi Etienne, Mackenzie Kalim, Kiza Fataki, Steven Zigamasabo, Haji Baraki, Ngama Emmanuel Babu, Daudi Shabani Abdara, Ige Erike Mbirizi, Kiza Hussein, Saido Ntibazonkiza, Keve Pastore, Gilbert Bibe na Ndikumana Magruari. Ku ruhande rwa Yamini Selemani abakinyi bari Mutombo Fabien, Mudathir, Kadogo Emery, Rashid Rewo, Ndikumana Yusuf Lule, Lugo n'umugabo Stefan Isavidici, Hakizimana, Abdara Masude, Emmanuel Mvuyekure, Manu Arniyonzima, Piero Kwizera, Isangenzi, Yamini Selemani, Landry Selemani, Tatabo, Lionel Breze Bigirimana, Fuadi Ndayisenga. Biboneka ko ari urukino rwagiye kwa rutangura ku isaha y'9:30 ngaha mu gisagara ca Bujumbura, maze igice ca mbere kiza kurangira ari gitsindo kimwe cy'umugwi wa Yamini Selemani cinjijwe na Yamini Selemani. Hagati mu rukino igice ca mbere kirangira Yamini Selemani na Saido Ntibazonkiza bagize icyo batangariza abakunzi babo ndetse n'abari bitabiriye urwo rukino. Reka mwumve ibyatangajwe na Yamini Selemani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na wasio kwa Waislamu tunawapa jambo. Kwanza mbele ya yote tungependa kutoa shukrani kwa uongozi wa mpira FFB kwa kutukubalia kufanya hichi kitu, na pili tungependa kutoa shukrani pia kwa watu wote ambao walijitokeza hapa kwenye mchezo huu wa leo. Tunaona kabisa mlitushigikira kwa kile kitu ambacho tulikuwa tumekiandaa kukifanya kwa ajili ya watu wenye walipoteza nyumba zao, pesa na vitu kadhalika vya samani. So kiufupi tu ningependa kusema asanteni wote kwa kuja na tunashukuru sana. Uwo ni Yamini Selemani. Mu gihe ku rundi ruhande Saido Ntibazonkiza nawe yagize ibyatangaza. Reka tumukurikire. Amahoro y'Imana abe natwe. Muzi kutubabarira kuko muzi ko turi mu mafungo kandi turi mu kingo gatoza kinimashi icyo cyacu nigimeze neza muko tuza kwihangana kugerageza ibyo dushoboye. Nashasha cyane na mbere shaze gushimira abantu bose baze kudushyigikira. Sinzi ukuntu no bashimira mbonye ukuntu muzi kuza kutitaba kwishikintu amba ikintu twese dushima, ikintu cyatumye tuhura twese nibaza twayihaye teme yitwa tuzi ku Gatumba. Ntangure gushimira kwanza uburongozi wa FFB, tubakomera amashi kwanza. Batubaye abavyeyi batwemereye kuza gukirira ngaha, kuza gufasha abanyagatumba baronse ingorane, nibaza ko ari ikintu kininiya cyane. Tubashimire, nkabanshimiye n'abarongozi bose baje n'abanyakubaho bose baje ngaha kudufasha. Ndashaka twikomera amashi twese twaje ngaha gufasha abanyagatumba baronse ingorane, kuko presence y'umuntu wese yaje ngaha nico kintu yatereye, kuko nibaza ko abanyagatumba bari ngaha banezerewe kubona abantu bose mwaje kubafasha. Dutera kamo ngaha kubera turabe kugikora zo kwishobora kugikora. Simvise ibintu byinshi kuvuga kuko murazi ko turabashimiye cyane, kandi ikindi nashase kongera nimba ari umuntu ashaka gufasha yoraba abarongoye bari ngaha cyangwa iyo ndondera je cyangwa Yamini Selemani, kuko nibaza ko tuzogenda Ngiyo rero intumbero y'ugo rukino n'abari baruteguye. Urukino rwagiye kuba rurangira ari gitsindo kimwe ku kindi, igitsindo cinjijwe ku ruhande rwa Saido Ntibazonkiza ari nawe yanacinjije nyine ku yinjije umugwi wiwe, ndetse na Yamini Selemani akaza kwinjiriza umugwi wiwe
biboneka ko urukino rwagiye kurangira mu mutekano ntangere. Tubamenyeshe ko ubwo rukino rwari rwitabiriwe na bamwe mu bagize izo ngorane z'umwuzure ngaho mu Gatumba, aho biboneka ko babanjije gufata amafoto cyangwa se kwifotoza nabo n'abana bambaye imipira isa. Ndabibutse ko ngaha mu Burundi ndetse ihiganwa ry'icicaro ca kabiri ryariko rirabandanya, aho biboneka ko umugwi wa Muzinga Football Club wagiye kubutana mu mitwe n'umugwi wa Le Coloco Football Club wa hariya mu Rumonge, urukino rukaza kurangira ari bitsindo 2-2, maze umugwi wa Muzinga ukabandanya ari uri kwisonga muri iryo higanwa rya deuxième division cyangwa se mu cicaro ca kabiri mu mugwi wabo wo mu gisagara ca Bujumbura cyangwa se mu migwi yo mu gisagara ca Bujumbura. Ndabipfurize kugira amahoro y'Imana aho muri hose. Ndabashimire cyane, nimubandanye mubane natwe. Nitwa Suleiman Niyonkuru. Yes, arakoze cyane rero Suleiman kuri amakuru y'u Burundi, update dukubise y'u Burundi uburyo bihagaze n'uburyo ibintu byari bimeze kabisa. Hanyuma tuvanga rero reka tugane ku musozo kandi twifurize kugira ibihe byiza cyane, twifurize kugira weekend nziza cyane kandi komeza kugenda wirinda iki cyorezo cya corona.